Assalamualaikum tuğanlar, kandayıslar, balık suyucular. Geçen günü video girişkeninde balıklarda köp adam kolda berdiңиздер, ошондо bir balık mı esиңиздер деби? Kırçogunu oğuzdan çıkar albay salıp koysam үйгө чейин тирүү келди. Ana basseynde жүрдү. Bugün ertemenen karazam kırçogunu kusup çıkarıp koyuptur. Bunu hazır buyurursa Çılandın öyle özümüne. Görünüşler mi? Hazır uşul balıkты kırçoğu çıktı. Yemi aman esen yaratılışka prirodaga sizler menen çoğu koy berебиз. Ben ölüp kalat soyup jeyim dep koydum ele, mayla жоқ деп. Бирок kırçoktu çıkarıp salıptır. Значит, жашап кетет. Эми муну кармайлы. Hazır. Үйдүн жанында арык бар. Мурун Смегалова көп келчү. Hazır көп балык келбей калды. Ошол арыкка кой берсек жашап кетет деген үмүттөбүз. Бул негизи жашап кетет Смегалова любой жерде. Мына ушул арыкка кой берип салабыз. Bismillahirrahmanirrahim деп туруп Şaşınıp aldı. Görünüp atsa gerek sizlerge. Ketkizi gelbey tavuğum. Yaşasın. Şunday tuğanlar, mayda balıklar bolsa koy berip sala beriңиздер. Çoğagında karmap rahat alabız. Şunday. Негизи баккым келет үйгө, кийинчерээк bir шарт кылсам атайын ушу Смегалова менен сомду баксамбы деген ойлор, тилектер бар. Кудай буйрса аман болсо аны да ишке ашырабыз.